Welcome to my YouTube channels. That is a W Review Blog channels. Tangawan ra siya ya kajingkrens persya Presiden jongka Voice of the People Party MLA jongka PGP tau dayu shan borsulai ben pensyai bnia halor kaskim MLA bapier hapo jong kasnam kam tam ya kane ka scheme ka ba la ka daw ha kane jingkren ka jong ya ka SUWP kemud kata ka amon jong kata ka dai ka arspa sanpho lak plus pat ka ISYPT kata ka dai ka scheme ka bamang bisa na ka sport department kemud baro kalong arspa sanpho pra lak hanre ka jing penpena jong MLA dairu presiden jong ka Voice of the People Party wong ba ula ai hakipaj ba tang arspa sanpho lai lak bat kanika lailak kadai ka ISYTP hanrai ketkum ka jing ong jong MLA shan bor shulai wong ba ka ISYTP kat skim pralak ka babay tengka naka sport department tos ngap mapi mano ba job mano ba rem tos ngap ya ka jingkren jong MLA BGP tau shan bor shulai hakaneka hakanega rencan social media atau kadai ne ka like saya bisar himapi ban hagaji ekran ga chukwa ban shu penpa hang ne nomor ba ban ay kana ka details information ga jing tip shaki nongsong snong jong ka konsonsi ga jonga bat sipat ba jong ka state ibrokoi kolong ba pi kaneka ka scheme boro kaneka scheme haji shisha kalong ba ladan ru kang bagi pai ba kin chai kang gi pai ba konson siru kin chai pai ba pro ko we ka state ru kin chai bakal adon ka jing kan tho na gi katu kan de ki MLA ki ba hadin bangala pen bena ya ka tu ka jing ya ka hok ka ba ka sarkar kala ai seboro nru fu ki MLA march paula kata ko ki discretionary grant te kelanu ka jingkan thua ba balai bo lakra kado ba ye balai bo asan bor uya thu khana sarong yang tang ya ta sipula taka ne ka habang ya thu ka hok ju pai ba te ngam ti la ka mong ngam sim jono ngam ti ngai ya thu ka hok ba sipula ta boron ru powur ke melengi yo te ngai nga sob dengan kana ka baca mdai tang ta sipula laka de sinayane arnayane spolak na katsalak na dagi kururu kabade jong pajba te kan le yu nga kran ya ka hok te la kalon ngono ka jipun wit giwe tanga kan ongum no le sigaro ka jing thot la ne ka jing penmong ye giwe ba ngam perbana ta spolak te nga ta ngan ya thu madon ru gi baong ba mo ki MLA gi baong ba bale yu thu khana ta ta spolak bale pun berapa dia kata ka ars pa san polak te kan bagi pajba bagin syai kalong ba mo kini gi MLA gi badang le sidang kini kini ski ki berbena ya kata ya ka arpa san phola nrengan no lengin ya soi pi kan go report jung office secretary jong hangne kana ka MLA scheme ki yong SUWP kamun ni hasorong yong ka special urban works program kabaki ibet arspa san pho crore aga ka siti jo MLA bon pultrekam arspa san phola sorry te bagin pentrekam yang ada ka arspa san phulang tekane kan ko mun ka report kalong ba lesi pe hang sngap hang ne ka report Mesa Sanbor Sulai is the first MLA to release and handed over the list of SUWP scheme special urban work program sanctioning MLA scheme 2023-24 and handed over handed over the sanctioning order to Shri Anthony Marwan Secretary Monitoring Implementation Committee
in a public meeting held on Assam Club Laban on the 21st January 2024 24 to implement the scheme with the help of its members and community people's participation as per work order enclosed herewith. Mut hang ne kalau kedau syai ba dan keberang pelat yang mentah nga nadu pernah Januari ngade UMLU bening kong do ban pelat dan tip paj ba haka bakala haka ke public meeting la meeting paj ba ka along Assam Club haka lai foi trik jong Januari jong arah jar ar pusau sinam benai bening kong tejai bekiong pan ngelapelat bangila ai siapa ke komiti kumbagi jule bakin pentrekam dah ka bakin ya selok nadu ki dorbar snong ki seng bahalang ki sports club ki society kumbagi le ki school bakum tar terba kin pentrekam ya kana ka scheme na benta ka jingbit jingbiang nadu ki duk ki suk nadu ka snong ka thau nadu ki kena school ki sna puli na ki jing ka kombam umdi ki surok enti singkin bakum tar ter ngila deplat kum tu tika mun ngaso sorong ba ngade UMLU bening kong do kat kuman negeri kuat pun pelaj ya kaneka arspa san paulak sekipai ba tika mun namar baki don ki UMLU ki baong ba balai por ya tho khana sorong tang ya kata ka si paulak balai mu ya tho ya ka arspa san paulak tengah ngong ba ya kaneka ji ya tho ka ba namar bela ka ba ko mo reminder ko mo pareng ban programa ya nalu pernah junuri kalalong kano prabanai mensua lesi ngalane pelaj paj ba apo Assam Club Laban kuma MLA bening kong dong pelaj ben berapa baik kan ka ars pasan polak te nomor don ki MLA pergi bong ba boleh pernah uya tu khana sarong tai tai sekolah tengah ngong ba kan di remendar ka jing pernah ka ba arpat leng ba jung ki ba ya kan ka pisala de pelaj te susu kan ka de ki ong ba ki MLA scheme ka ba ki ai bet apo ka bor jo MLA ben pentrekam merkom pentrekam ko joa kalong da ka ba ki ong ka community people's participation gaba ngin ya slok tak punya trei lang batki sinong gi beper ki seng balang beper ki dorbar sinong bukum tar ter kabar kaji pernah ka hakabade ga sakawi pa MLA scheme kamde tang lai lak tega kumula pernah di MLA kamde tang lai lak tak baca yang ne kadai prak tega kata kalong ISYDP Intensive Sports Youth Development Program MLA Scheme Arhajar Arpulai Arpusau ya kabala bayi pisah daga sports department lang bajo ka sorkar jela kabalong lai lak tengka saboro nru pungut ki MLA lai lak tengka saboro nru pungut ki MLA ya kabaka nagawo kardar kabalai lak ngalaai coba TR Marak pada sports secretary juga right laban sport social and cultural organization kan cercis haka arp kundai tadi kubrai jun arajar pusau kerang ba mau barki dekat jangka klub kin kumbag jule abang sudah makin penlong ini jile kai yaki kena school kena puli kinong e-sport bagi jile kai beper nama tadi ji bentuk jeung samla di bikin light naga jing di drugs naga jing kam gi bastiu ba bagum tar kata kada jing temu kada laila B DTFM gabung development of traditional folk and music MLA scheme arajar arfulai arfusau ya kabala bay pisa daga sorkar dalang baka tenat art and culture kabalong arlak sanpo marwe UMLA kamut borok nerupung MLA arlak sanpo C. Sakaway pa kalukong kiyongga IA and CDP Intensive Art and Culture Development Program MLA Scheme arajar arfulai arfusau yang balai pisa daga sorkar jela lengbaka Department Art and Culture kaner kolong arlak sanpo hajar sabaro rumut ki MLA ban pentrekam yang daga pisa apa pisim kulum lang like no kateka arspa sanpo lak sakane ka MLA scheme ka bengiyo laijak ISYDP yang sports DTFM ka bere ka art and culture pensa agriti ki dustur ki program kabalai ban pen krau su nang benta ban nang benta ki ka riti ki dustur ya ka sat tenlai bukum tar ter tedap sim klumi ki ne kam dei tang laila kalong pra kemud borok dari pungut MLA giyo nalor ka arla arspa san paulak
bar kana ka prapola kalong total ka ba ibe hapo ka jing hapo pralak bar arspa san pola kalong arspa san pralak teka diji tena ekran chu sipau kana ka diskusi gran ka ban ai mo te kalong lakar jong rukom trekam ngatan la dung long di si mensuate mo ngai gi ge meli ge bang impun slur bagaimana yang lainnya yeng te mo ngim ju penslur ban ai bai dawan bukom tar te kalong lakar jong rukom perkara rukom trekam ngapa na do bolong MDC mensua na do mensuate email yang hikai ba larangi duk makanaru habakiwan gibri panjerap waju pletli mengajai kemau wadang mai laban ai eru sikap mukhawi ai ngim jusap pletli habakiwan iba pli sangi ki MDC ki MLA kemut bakadon ki jinjar bagiwan ngaru ku bakhawe halaban bola temen halaban ngatip kimnur ban thok ya kibar long genuine kibar dai sisa kibar du bagardo kidawan habagala sem ke jing kim khati nomor ba nakaliang jong iru akidi sila pensai bayong bagi don ki MLA tengarung anu mong daga kerteng ngarung ngala kada ba sama daga don ki MLA kibang bo basmo usarong bania thok hana tangye ka chibolang balay ko mi thok hana ya ka arspasan bolang ngangane le ngade utren setar uladep biya thu lupa nyob na mensra te nomor bagi om balay mi thu kada kada ke jinga thu ka ba benar yang kebaar sih dari mainda. Pasan bor. Ngat ngomong gajah amja ayung roy pai ba ngat ngong ya kane lajo itu skim gede gede department fair kane ke bayo wadu MLA baja itu bosong anjing tiaru kane ka order kalawan anjing tia arspa san pulak bamin petrekam nalor kata sapralak kamut lailak ya sports arsan po ya ka adan culture sa arsan po pada ka adan culture kemudian architecture scheme kemudian dapat combine lang pralak kinero gidi KML scheme ayo abe hapo pitia jing tia kali citi lawan jing tia tapi kamde tang lailak kadi pralak te ars pasan po lak la pralak kalong ars pasan po pralak kene ka pisah kadi jupai ba pi kan kini ki ambil ke bla keren makanya ki keren tang yang arspa semhulak kabala ki arspa semhulak kebak yo abe apo jing tia ta ka siti lawan be ben jing tia ngapar ba ngamya keren ta ki ta arspa semhulak ngalapan sai katu ngada rekam na ruba Januari kini kita super benalang mentagi ki ongbat kita kia beli kia tu sarong tai pulak beli kia tu tak arpat semulak kadang ke ba arsin ke bangani tu kadang reminder kadang arpat semulak temen ta per ngaku apa nongbat lanya kadang arpat semulak berpralak arpat semulak te kiap tri sito bu dengan nuksa jonga ya tri sito pepinio apa digirik cis pa nyokurur bu dengan nuksa jonga tri sito mendai ba pin long confine bercu hun nai tai arpat semulak ibla su ajing tia jong emeli pai pralak tri sito pengi banyo skin di dapat Delhi de banyo skim kumayo manga